Abdina malemah kol setengah dua telepon sarang ke Khalil Yasin ke Wahyudi ajunan laku tandi acara punten. Oh bener ajunan dai muda. Napa dai muda? Dai muda telepon mangkat langsung maki-daki ngunceng amayu. Mon ke Khalil sampai 2036 ni kelampon para full. Dari kadin toh abekelan ten gula mangken nyon saporan ke Khalil ini. Sapora aki beliau. Karena beliau dah bunah mangkat ke Mekah, Madinah, asar ngerajina, ternyata harus agak bayi paspor. Kak Din tuh harus melalui dek ke Jakarta, biometrik dah bunah. Tapi nyon pangaporah dah bunah dek ke beli, dek ke ajunan saja, langkong-langkong tuan rumah, ben mukamu keberokan tetap akili ke kaula keleban pancenengan tanghi. Abdina tak sami keleban ke Khalil Yasin, karena jaring beni ke Khalil Yasin. Meskipun can akan lagentengan nah. Ya kanang ki. Wali dak dewi boleh. Ini mah dewi re kana. Hui. Manten anyar. Oh. Tapi bukan istri batin ya. Makanya bener dah pun ke Khalil Yasin gak ada sa. Saya nyanyi lamba. Tak gempang malai nakana santre. Kiangoan ngala patoroan sapeh tangi. Mun sape pecot langsung noro bunte. Mun santre pecot reng tua nangi bearek. Sepas te depak dek kahli kopur engki gak dinto solat te anak po. Panyaring solat te anak po. Anak po to mun asolat maka pujuk gak dinto bunga. Anak poto manabi asolat orang sepo si ampun depak kau umur bunga. Anak pasabab ashabab kencerna solat nyerap dak kahli kopur man terbisa laksana ki solat kapi Allahumma. Panjenengan pameler pak or asolat, panjenengan pamalingi pak or asolat. Andi arben kangkui atati orang bagus di budinna. Sanajan teti maling kiai maling. Tak apa beniking nyoro teti maling. Bagus di budina. Kor jangan ngecok sandal lagi ya. Kor solat pak jaga solat. Karena debun Allah nang hadis qudsi. Al-ahdul ladhi baini wa baina abdi as-salah. Tang cencire. Saya ketemun bentang makhluk reh. Ketemun ben umat Nabi Muhammad mun tepana solat kuah.